Evo nas u selu. Mi u selu isto imamo kancelarije. Naša kancelarija se zove Plastenik. U Crnoj Gori kažu kuncularija, a mi imamo kancelariju, dakle Plastenik. Tu nam je kancelarija, tu radimo. Evo ovdje imamo papriku koju beremo. Ovo je ljuta paprika, jačine 400.000. Kilogram ove paprike košta između 10 i 15 evra. I onda dođemo u kancelariju, tu provedemo 15-20 minuta, sat vremena, naberemo ovih paprika, to prodajemo. Dakle, na selu se živi u kući, kancelarija je plastenik ili bašta, a životinje žive u štali. U gradovima to malo drugačije, životinje i ljudi žive zajedno u stanu, ili kako mi to zovemo betonski kavez, a kancelarije su zatvoreni prostori gde se puši, pije kafa, ugovara i narušava zdravlje na mnoge načine. Ako dođete ovde u ovu našu seosku ili seljačku kancelariju, možete da malo radite, a puno da zaradite. Evo sad smo čuli da će plate ovima što rade po kancelarijama biti podignute, bit će negde oko 450 evra, to je negde maksimalno 60.000 dinara. Tako, znači dnevno rade za negde 2000 dinara. Ovde dođete 10-15 minuta, naberete 2 kg ovih paprika, vidite kakvi su, to su ultra ljute paprike, habanero, to su Meksikanci uvezli od Srba, pa sad oni proizvode, sad mi to pokušavamo da vratimo u Srbiju. I za nekih 15-20 minuta vi naberete ovih paprika i zaradite koliko biste radili 8 sati u kancelariji dok dođete do posla, gužva, krkljanac, ovi vas psuju što ste im ušli u traku i tako dalje. Tako da, raspoređeno vreme, kancelarija, kuća, zna se ko živi u štali, a ko živi u kući. Tako da, ko ćete da živite punim plućima, da zaradite puno para, da uživate u životu, prihvatite stari srpski koncept ekonomije i porodice, kancelarija u prirodi, život u kući, životinje u štali i full život 100%. Mnogi bi želeli da budu kao naši slavni preci, kao Miloš Obilić, i postoji jednostavna formula kako to možemo da postignemo. To možemo da postignemo u 3 koraka, jačanjem fizičkog, mentalnog i ekonomskog zdravlja, odnosno snage. Znači treba da budemo i fizički, mentalno i ekonomski jaki. To možemo da postignemo uz pomoć malo znanja, jedne jednostavne alatke koja se zove motika. Evo sad ću vam pokažem. Ovo je jedno moćno oružje i oruđe koje možemo da koristimo. Pored motike nije loše da imamo aktivni veš. U pitanju je majica koja upija znoj i isparava ga. Potrebni su nam dobri opanci. Ovo su poluduboki opanci, tako da zemlja u njih ne ulazi. I dakle možemo da radimo po najvećoj vrućini. Ovaj aktivni veš upija znoj i isparava ga. Sada ću vam pokazati kako se sadi krompir. Znači vrlo jednostavno. Ovom akcijom razvijamo mišiće i razvijamo mozak. Ljudi koji se bave fizičkim radom su mentalno najzdraviji. Možemo da vidimo kako su seljaci, proizvođači hrane, krotki, ponizni ljudi. Čuveni doktor Branislav Peranović je najteže psihičke bolesnike lečio radom u bašti. Evo da vidite kako se sadi krompir. Strateška namirnica. Dakle, iskopate ovako motikom jedan kanal. Dakle, vrlo jednostavno. Kad iskopate taj kanal, onda doterate kolica sa stajnjakom. Dakle, na selu se ništa ne baca. Ovo je izmet od krave. Uzmete izmet od krave, donesete ovdje pred ovu rupu i ubacite đubrivo ovdje u ovu rupu. Naravno, ja ću posle, kad završimo ovaj video, da iskopam sve do druge strane. I onda uzimamo krompir. Pazite, to nije bilo kakav krompir. Ovo je stara sorta krompira koju je sadio Miloš Obilić i Novak Milošev Vujadinović, čuveni junak iz bitke na Fundini. Ovo je stara sorta krompira, vidite kako je unutra plav.
To je stara sorta, izuzetno ukusna i nema na tržištu. Kilogram ovog krompira na tržištu, ako se pojavi, košta oko 50 evra. Dakle, razvijete mišiće, razvijete mozak i pravite pare. Dakle, krompir se sadi tako što uzmete manje komadiće ovog krompira i stavljate ovdje u ovaj stajnjak na širinu jedne stope se stavlja. Evo, stavit ću u ovom trenutku samo 2 da vidite. I onda uzmete opet čuvenu spravu za jačanje svih mišića, motiku, i to zagrnete ovako s jedne strane i zagrnete sa druge strane. I to je to, kraj priče, vrlo jednostavno. Dakle, ako hoćemo da obnavljamo duševno carstvo, da budemo kao Miloš Obilić, mentalno i fizički zdravi i jaki i da pravimo pare, treba da koristimo recept naših slavnih predaka. Dakle, 3 u 1. Zdravi mišići, zdrav mozak i kešerica. To je bilo to. Kada nemate dovoljno posla u bašti, u plasteniku, na njivi, nije loše napraviti ovako jednu improvizovanu teretanu u prirodi. Vrlo je važno da bude u prirodi, zbog čistog vazduha, jer zatvorene teretane su zagušljive. Vrlo je bitno za napredovanje mišića da imate čist vazduh, još ako ste u selu, odlično. Dakle, ako nemate dovoljno posla sa motikom, napravite jednu ovakvu improvizovanu teretanu. Znači, evo, bench klupa, mašina za propadanje, za zgibove. Imate tu malo, možete da radite trbušnjake. Gore ste stavili ceradu ako pada kiša, tako da možete, imate jednu, može sprava za vožnju, možete da šetate po prirodi, a nije loše da imate ovako jedan džak, ovako možda ga okačite na granu, da visi, malo da vežbate. Ako vas napadne neka kamenjerka ili neki buzdovan, da malo vežbate da se branite, tako da 2 u 1, budete fizički aktivni ako nemate dovoljno posla u bašti i spremate se za samoodbranu ako vas neko napadne. Kao što je rekao Putin, ako je sukob neizbežan, udri prvi.